Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko tatang. Ewen nga raod, ay na, nakasingsingput ka talaga manugang gabay. Sapay kumata, di kan to agbalbalew. Sapay kumatag talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingput ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag na itatang. Alaro din. Sana kung ngagbayag, tas umurikak pa iti trabaho na madamdama. Malagaraw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin na. Umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang muti mapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa ilang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursuronak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam ay na mabang-bangaran naksika. Nangrunan no da ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte da ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam tanalae nga dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa Ken professional nga main. Iso nga na talga na trabaho na. Ngamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang rod ti panagbiagdan. Anak na pa'y lang anak. How? Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na balay. Tada pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta. Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo. Tang. Day. Apay. Anyat ibagam Jima. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yo, tatang. Kan kalamansi. Kan tay bunga man gayam ti papaya yo. Tagrag-rag-rag na malangan. Magibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno ada isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iti lugar da bayaw? Wala, tayo na mamailiwan niya balayan ka. Nabayag kita di kam nagkikita. Kababayin may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga minigi asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang ti imula na. Kadamang mula na. Madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka imula na Kung kunamladay ka. Di mo gamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakam samaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta kaawan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yo. Pagsasarunwan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iti balay da tatang. Kanayon nakasermunan. Awampay na puuta ka di naksinirmunan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay.
Katay sigod nga ibagbaga na amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iro, medya ma'am. Kas di na mga talaga, no, awan maipapapat kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksakit anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudno nga agswerte kalakay. Saman, agswerte ak to ba kay? Promise? Manganan tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Ang kababain kada na ng kintatang mau. Ang mga no ibagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din, makan tayo. Para bangon mo gaya may. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti marami di talawon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kuna namat nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mat. Tinapay laang mat di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang? Alamang nga rudan ako. Mapan ka ni Jitalon. Bukawam ni tatang mo. Nanang! Awan mo't ni tatang ikitalon. Anya? Ayan na nga rudan nga eh. Kuna na mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iya kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman na kiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos kan ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atayin. Apat isaw, kasapulak ti kalugong ta napudot iti lugar may. Ay, ala, mabit laang tinak alain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay pati bagam tungarod ka ni abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na nasimang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang Ay nakaluto kan. Agaw kan ta mabisina kon. Sungbatan pa ti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di ta balay da kumparay. Nag-isistorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumang sangpet. Kan masapsapa ka rumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mo talaga. Yung kagagaw ta mabibisina kon. Ada kwartayo tatang. Apay madan ti kwarta. Umutang ako paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sao kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalon. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Milagayam. Anyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kunana matakasapulan na ti abono. Pambarla di asawam dayta. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingput ni bulog. Di mula mo Nalakat agin si singpet. Ken
Kuna makanayon na marabyan na sumangsangpay. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papapananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na di talon. Asasikasuan na dagi mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon niyaw. Basit tinaimula nating ijay. Jakpat dyan na talon ti papapananda. Ha? Ay. Paliwim di asawa ma. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apay nga mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok na sumangsang pita. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumatyabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kada kita'y mulak ka natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mo ulam ijay. Jakpat yun day tangay bagbagam. Ha? No, da babae may baga madagos kanyak. Tay pagat-pagat ko. Ha? Di ka man umisim iti kasta bulog. Ha? Asino ti babaem? Asino ti pangpangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday jay kanyak. Kapanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kita tang. Sumurot kayaw. Ay, unbad tanay. Awan masidsiday di balayin. Kastoy kaun. Dakag sukatain. Una. Ijamit la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat na talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang. Kan ag-grocery kami tupayon. Oray siya. Tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige. Gumatang tayo ton tatang. Da kami ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kao. Manmanaw ti kasken ka kasing pait. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasan ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Ewan da, kailiw kong dagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. Adama ni talonan Ay, kaslaya. Ay ala, aginanak man nga rod beeta, inak man sarungkaran ni abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni di balay. Ay na, kasano ka da makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasanaw, sadot mo't janak mau. Inal daw ama pa nagtalon. Ang awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamairam-ramanan nga grigrigat iti sidong ti anak mo. Kabalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawaan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na iday. Sige, balayan. Mapanak pa Ay, sige. Kundi bakasyon na nga balayan ko. Gan. Awan pa'y uray may sala kumakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka dya balayan ko di bangер. Tanaparabor da. Tila may itid na kanyak. Ngamday ta nga balayan ka. Awan pa'y napuutak nga intid na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agagas. Gasla. Nakapandag na nadagsan dito yung barokong ko. Ala. Apa yan nga? Sige. Mabit lang. Taipan kay sa ospital.
Ay na anak ko, agpaimbag ka paingay, binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka kat, naimbaga na ko na. Ngam samat gayam. Naliwayak tinagagas nanang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy nanang, kurang laitina na da ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangitalkak ka ni Gabi tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawak? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawak kan asikaswon nyo Katala Ang pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresa kun no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Ha? Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babbaros. Kan nagadu atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iti bangir abantay, Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Wanta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Ganiso amarabrabyan nga agawid. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan layait Isungarod at siyang bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo? Day, kanya ngay day tayo patpatak daryo di tasangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abe kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawam. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siyak. Jak am mo day ta. Inlimod na. Takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yun. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay. Kanda duma pa ang mailako. Ay, Pau, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulaw, Barok. Apa nga alaman nun da kong tatang? Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinabpabainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta mapakawanak. Gawin basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase aposporo day tatanagnina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserba ti daduma. Ha? Kano ka nga tangay nga gimbag gabay. Nabaybayagan nga saksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrap-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas taoy. Si Kalaka na yun nanti may lutlutuan. No nauma Kansi kayo na mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot akasta at aramidin nyo?
Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang yu. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamin. Ay, sorry ko man Kamalik day, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsing petak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbagat anak ko. Asa akla na saya at no dapa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao, agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan narumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit kan ni Gabi tagbannog. Kat damot jay makan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, tigayem mo, Mario. Please like, share, and subscribe. Thank you.